Ngawani ingi tuminengete witoni kana Mithenya mivuthu Itina wa Ngavana wa kaunti ya Mombasa Abduswamad Nassir kutangaasa nzama yake ya maminista mbai ya mukamba kauntini esu yiweta kana niyivathitwe ona Itina wa kuungama na ngwatanio ya Azimio matongweni mwene kivila wa Akamba Mombasa njoni mutemi ni maweta kana ni mongamie na Nassir tambai ya mukamba na Kalonzo vamwe na ulaona igavana wa Kitui Charity Ngilu kuvikia na kumwetesia kula kuimbai ya Akamba na yu mease kiicha Nassir nikivudhia kuimbai hii kwa Kulea kunyuva minista umwe mbai ni hii ya mukamba. Angelina Mose ni wanena namo na tutumia ili vote. John Mutemi ni mwene kivilo ambaye ya Akamba va kauntini ya Mombasa aiweta kana ni mavuthisio tambai ndini wa SSO ya Ngavana wa kaunti Abduswamad Nassir ya kunyuva maminista 10 miviani kivathukanio na ala kwithwa aithukuma na mondhini wa utongoi wake no umisye nzama yake ya maminista na tambai ya Akamba ni tukona tuone hiyo monone kweza kwithia vai mwana umwe mukamba unakwate uzo ya kwithwa ananyuva katika timu yesu ya kutetheria Ngavana kuthukuma ta alameta wa CCs. Andi kuona gani kiuria kinani ni kweza kwithia mbai ya mukamba va Mombasa katika population ni tukona twina mbaile katika population ambaye mundu onthe ina akili nzio ndaile ku overlook that tribe na niende kwashekana Abduswamad wala me wakuwe nake ni mailu no murebe mario mukia mamuye kana we will revisit nundu tuye kama mundu I enjoy his good time ilithia twende na kuenjoy our bad time na ba ya mwisho wa tamu yake ukitwathela nibo kwambia kwenda kutwikisha goodies tutakataa niti uyolea na ito uyo mwone kana tu yandume musimamo nundu ije tuibega kwa mundu tuyakamba alamezi kana ne mailu no ngwenda ya Yumba ya mukamba va kauntini ya Mombasa ni kuwetakana ni atiwa na Itina kwa Kulea kunengwa minista umwe ona Itina anzika yosio kuungamana Nassir kavindani ka campaign. Somad no tona kwetha etwekala ito political punishment nondo akwetha maybe bathe na influence ya songo factor kana siasa ile na betie oyo na wazisia president Ruto no ke position muno kuthengiana na community la maybe tina mukune kura nondo wa 2027 nike nondo yune binde betu abe binde lenge to geta umundu maybe Somad no they make some decisions on the ground sia sinduli na yake kura ibetie lakini wale together kana we are also a force in the next coming election and as my friend Wazia we shall revisit ona uwe vokati wa ataimwanza miviani kivathukanyo na alama minanie na kuolo chondhino SSO ya maminista Akamba Elin alani Dorcas Modheu Musingi na ulani mutei wa Ngavana maunduni meo ni kualiula mesi na miako na Solomon Musio kimotai maunduni mawiwe na umwe nimo maminanie na kukwata Mwanya katika appointment yake sia maminista alawe na 10 tina akwata mukamba no mwe na ala tukwatie ni advisors ele ambao position ila manengeroti position so powerful kana influential itono either sitono atethia mbaya mukamba ndana atunenge position onemwe na ibila ila wendi otunyubea ni ibila sia mushene ibila sia nzuku wendo kachunguze mbai hii karahata mbai hii nenangata sindu sito tutethia in terms of development nituona ntubeti we monota tando na tuazizia twasoma miao ya county government kana county act tuekuona bandu ibila izu sina ni mandate jito no tuma mbaya mukamba tetheka Ngavana toy wa monie gai ne monene watu matomo ona uwe vani makuwetakana kiicha Nassir ni kivuthia kinene muno kuimbai ya Akamba na ala ni namba ile ndini wa akunima kula va kauntini ya Mombasa na kwithwa mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka na ula ona Ngavana kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilu kumavo ya kula kuimbai va kauntini ya Mombasa. So what we are telling the governor ni kana ibinda ne yake kiono kwenda lakini to revisit twabigezia ibinda ya siasa nondo ona kena kibuthia ta mundu nondo munene wa itu Kalonzo wa Musyoka ne wokieba last year ibinda ya kula omba dyamba ya mukamba ku ya world waters ma request makone Abduswamad kura na ingwetekela kana ni makwata ne amina kwata kebela amba ya mukamba katetheka lakini asyokia mutina kabyo mwongo kwake ni kweza kwetha ndena ndaya kabisa.
Maminista ai 10 na ala Ngavana Abduswamad uminanie na kumolo tanivamwe na Minista wa mawithu luko na ula ni munini wa Ngavana Francis Toya, Minista wa Idheka Mohamed Hussein, Minista wa Kisomo Bwarali Kame, Minista wa Kinandu Evans Oanda, Minista wa Imawamwe Sobar Ahmed, Minista wa Ukui Daniel Otieno, Minista wa Kiwu Emilia Chieng, Minista wa Madhao Kenneth Muigai, Minista wa Oimi Kibibi Abdalla na Minista wa Utalii Mohamed Osman. Ona uyo vo andu ana ni mathaki kwani kotini Kulea na nesoso ye ya Ngavana wakilama kuwetakana ye konete mbai sionthe ana ni vamwe na Abdul Majib Ali, Mesh Mwaniki Abdul, Maria Magdalene na Mohamed Abdul Karim. Yune itambia ye vamba ya Akamba va kauntini ya Mombasa ikuvikia kuosa nikana kuithwa utongoini na Kulea kutiwa Itina ndini wa serikali ya kaunti. Ngilivotea vilingi wa mauvao kuma kauntini ya Mombasa ni ita wa Angelina Mose. Na indi ni muvya muno Anji na yokulyo esu wa kule we minukilelia etonya kusungiwa ni Ngavana Abduswamad Nassir kwou weso kumanda nake mutani uyawasa mauvo kwa mukulemba ya mukamba yesa kuona cheni ata kauntini ya Mombasa. Ewe Akamba mwama yasi myanya lama nengiwe ni myanya ya moshene